वाङ्मय शताब्दी पुरुष डा सत्यमोहन जोशिया सच्ची व पेद केङ्गु बुद्धि हनेगु छोले बुधबा निगु साहित्य मचाकृति सफु पितबोज्या जुगुदु मधुमा भाजु जोशिया बुँदैया लस्ता लोक साहित्य परिषद गोसा गोगु छवा यङ्कया ज्याझो दुने उख्नु निगु कृति लोकार्पण जुगु ख वङ्गु बुधबा पितपोच्या जुगु सफु मध्ये छगु शताब्दी पुरुष डा जोशी रचना यनादिगो मचा चिनाख सफु चखुचा हागु मे वो साहित्यकार मीना बज्राचार्य चयादिगो मचा बाख सफु किसिया नसा कोया दसाया पितबोज्या जुगु ख लोक साहित्य परिषद गोसाले जुगु सफु पितबोज्या ज्याझो परिषद नाय राजित बहादुर श्रेष्ठया सभा नाय श्री जुगु ख मु पहा नाजाम साहित्यकार हितकरवीर सिंह कंसाकार विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुथिया नाय महेन्द्र गोपाल कर्माचार्य यल महानगरपालिका वडा 16 वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्य वो शताब्दी पुरुष डा जोशिया म्या मेजु कावेरी जोशी लगायत मंका कथ चिखिफेने ज्याझो यागु ख सफु चिखिफेना ज्याजुले परिषदीय दाँभरी वासुदेव श्रेष्ठ लस्कुस नोचु तयादिगु ख ज्याजुले नुगा खतेगु छोले मु पहा कंसाकर भाजु मचा साहित्य विकास थैगु हे भाषा विकास या पूर्वाधार ख थका थया दिल अथेन्तु चोमी मीना बज्राचार्य मचा बाख चुएगु ज्या थ त शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी इले बिले नोवना चनादिगु ख लुमंका दिल ज्याजोले पहापिन्छ शताब्दी पुरुष डा जोशिया डेन्या तलुमङ्कुसे मचा साहित्य बारे चर्चा यनादिल परिषदीय किरण सेन रञ्जित न्याकादिगु उगु ज्याजोले सभा नाय श्रेष्ठ लोक साहित्य परिषद पाखे दक्षिया न्यागु मचा सफु पिथनेखु गोसा दुथका कनादिल